Assalamu alaikum. Adi barkati Ramlama telefona badal kolle furto farkam vema Ramlama mubarak stanwal benu adi kuringoti warakari goti Eid doskamawati Eid kumawati Eid mubarak stanwal benu adi algon men mil telefona me badal kollani Rasul Jumhuriya go fi hum kuriya gendawa wara khasa podcast kaagi mi podcast ge wahaka telefona hama taaruf gotun danwa luma gotun algon kurkudeche danwa lana तीखते हमारे गिनबे फ्रॉम गबल कुर्बान हकीकत में मी हर ऑर्गन राज्य के इसमें उनका हाल डेमोक्रेटिक निज़ाम का रईस जमहूरिया के मकाम बेफलक में वडागन विनी रजीतुन्ना वारगिन वाहक तक दिक्के मफ़ा होगा रजीतुन्ना वारगिन वाउद तक के वडागत मफ़ा होगा इनमें आम मसूल की रईस जमहूरिया के मकाम के मसूलियत अदा कुर्बान फटवा हिसाबुं रजीतुंगे अडु Rasul Jumhuriya hisab forum onnani tankulen hanikom onnani algon danwane gut kes bandu efonna wa kehna mis tankulen hanikom me onnani ehnamais Dr. Moizuge sarukaruga e fursatu algon hitangarani a musul legga onna baravore ma wada bes fula koshe me uti demme kawme denne hen rayitung faratun Rasul Jumhuriya hushaluwa khiyalu suwalu nota shakwa ya हम सीधा रईसुल जमहूरिया जवाब देवा गुत्ता पॉडकास्ट फिट्टे होंगे अलगुन कबूल करा गुत्ता रजितुना एकुगा रईसुल जमहूरिया हुन्नवा कमुगे वर बस अलीगत दलीलिंगे एमा ए मकसद गा फेशे पॉडकास्टिंग अलगुन में बियद में फशनी मी पॉडकास्ट मी रईसुल जमहूरिया के खासा इसनेंगे वंग मतिंग रईसुल जमहूरिया के ख्याल फुलकाय को कुरिय गेंदा पॉडकास्ट का मबुमायकुगा अलगुन हितंगरी पॉडकास्ट फशमंग हमा रईसुल जमहूरिया मरहबा देने मा एकीगा मी पॉडकास्ट मी गोता कुरिय गेंदे मगा मनिकफान विष्णु फलकी को बात तो हम मी फेशोंगे गोतुं अलगुन मी तारफ गितुर में समदन वादाने डॉक्टर मोइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारा बड़ा शुक्रिया है तो शकीब मी तिविदाळु इवार रंगळु वाहफळे मी आगोंडु बेनु बणी वार बड़ा रैतुन्ना एको मी हम अबदु सुन्ना रैतुंगा अडवा हागेन कदत्त कुरिय केंता मीडिया दोस्तोगा एकी जारियातकुं रैतुमणी आगुंडा हमया मी सुवाल फोनवा आगुंडया जवाब इस्तीफा मी लियोमंगन सवाल तक बस वारा तफसील को कमा बे इदारा तक मालूमात हो दागिन हम जवाब त वारा मी तफसील को देमुं मी आई दें मी अदि वीडियो सवाल तक बस कोई गलत सम जवाब देने दें एकम में दुकान आदि मी यार गिनर इतुन्ना हम फुर्सत एकम को देवेन को तें हादम देगें यार एकम में तेरे का होड़वा देफा मिति हफ्ता का दें यार कुमसर का सवाल तदि बेमुन से पते द मिया दो मी फेशे पॉडकास्ट में सिरा तो करिया हम अनका से फुर्सत तो फुला है के पितरी और बेनोने हम मी हास का तुम इतुन नायकीगा कंतत्ता होगा मशरा करेगे ख्याल बदल करेंगे कोई अंदा एवं मिहार मी रेसोफियो के वेबसाइट तो गयो पोर्टल के बेनो करबाइंग हम कोमे बे फलक बस बाहर बड़ा तो फुर्सत ओना तो हम सवाल जवाब इस्तेमाल दें एगी तुम आउन तेरी कल मी का पॉडकास्टिंग आउन कुरिय दायरगा मी रजितुं फरातुं गति सवाल देना को मबेस आर्गुमेंट ना बेस बाय कन तका बे हेगो तुम वाह का तका फुर्सत न बाने करने के आर्गुन हितंगे हम फेसमुक को तुम मी दाद मिदा कद्वह वर हुनु गदको मी सोशल मीडिया का खबर फतरा वसीद तेरे के सोड में तेलिसीमिया सेंटर को वाहक देन तेलिसीमिया सेंटर को मी कंतंगे तेलिसीमिया की राज्य के दिन मी खास को राज्य का वकी सरहद तक का वर्गिन बाइगे वर्गिन कंबोड तक हुन वर मी बुरा बेलेन बेलेन सुफला पुदिंग बिस्वर बढ़ती वेन तहमल करमगिंदा मसले में मी मसले की हिने तो मी कोड विदाउट द फंड तो मिहा होन वे कि मिहा सब का कमुगे बैकग्राउंड है रंगल मौले फरतमा फैशन ये तो माले राज्य का वर बड़ मसले तेलसी में मसले की दें रियासी इंतखाब का साउंड में कमा अदियाल वादा फन्ना वो तक वे फस राज्य का स्टेट ऑफ द आर्ट तेलसीमिया हॉस्पिटल नुनिया सिखी हिदमत देवेन तड़ें अड़ा आदि ಇದು ಮೆದ್ದೆ ಫಶಾನೆ ಕಮದೆ ಏಕಮವ್ಯಸ್ವರ್ಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತಕ್ಕೆ ಕುರೆವಿ ಮಿಹಾರಿ ರಾತ್ ಕುವಿಯ ಮಿ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕತ ದಿವ ಮಹಮೆ ಮಿತಿ ಆದೇಶ್ ದೆಂಗ್ ಏಂಗ್ ಒವ್ವ ಮಿ ಮಿಹಾರು ಹೂರಿ ತನುಗ ಮಿ ಹಿದುಮೆತ್ತ ರಂಗಳ ಕೊರಮಟ್ಟಕ ಕಂದತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಂಚೆ ಹಿಫೌತಿ ದೆಂಗ್ ಮಿ ದೇತೆರೆಂಗೆ ದಿಮಾವಿ ಮಿ ಕಂತವಗ ಮಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನುನಿ ಕಂಬೋಡು ದರೆ ತುಮ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಿ ಹಿಸಾಬು awunu den jigin adhomi diye badadan kineto kantata wa mon asfami oti den
baladiruga haigatugas mi waragina kankam huri rangol kuranchi hifange to den nem awun ham wagotum mi kankama be gotum alan fiolta mi wani khandala den ekkama ka hamara tafsil ko huriya ka awun hodi adi kurire ebe fulum telsemia kudinna ekudinge belenering issa kuri kankamis awuna hamia ama ami mani genestifa liumun wala tafsil ko ham ekankama sha ekiga ekankama hallu genomattaka awunu kandattaka mi kandeli dengama midi de dohe keterega mi ketere warangi kankam haswani hallu kore ekkamaka mi ekudin faha kuri tanuga hingum rangalu kurinche ekama hinguma ismi ko nekkama civil service level lo hunnje DG to suji kamen ide ade awunu madumatlimeni deha sataram fishigen nuhure then DG en hodan detin farag yulanus kuriye nudibe nunia hamaje chife nete emi awunu mi engi sarukaru nizam ge tereng onno usul ge tereng miharu masek kuramunda director general muli civil service ke tereng ballawafa mikahala tanegga khidmat dinu mangen berangalu wane kala mihe patient nanu ya kudinna vihas gayakko moga teriko normal akure vene mara ekhala environment ka kashigawana kala mi beflo ko hodan civil service me ede yulan kura kanu jen tanegga huriya internally shift kureve itrazanetiya balo ko itrazanetiya tanuga verenia ei ekkanta den mi etanuga den baaru masal tan huri den naruhum swaram madu den mi harwani yulan kofa finance ministry budget kanta samajassafa fas registered nasum hodam wes den nasum libunima yadu ko via mi haru khidmat de naruhuna swara boda fasehegen dana boda focus ko mi ekudina ekiga mi tankole gatum mi concerns tak address wagota mi masekore staff madiya ko mede setivi bay kawara barus bodwa mi telisima ga haketere den algun sikal me khabar tan mi adwa ham balal mundiyeru ga faakulu enekamaki tihuriya kantatte gitere bay kambonu takutere ekkama kalon swahakun kam kirai swidawlikama e gonna wahake engwada ennu gonnoi mitage kantattan hori mi kama ka engwada ennu gonnoi biden algon hitangani komisar kan saaf kolla hitangari ale kike bay vidalwan mi kike bay mi kiyani ade awunu denne wahake ki mi gotta mikan kan rangalu nuko nuni attend noe hori kame awunda kanne enge awunu riyasinti habuga awuna ibe from baddal kori campaign terega awuna kan kama adi alwada wauttake veswin den ekankan hallu kurang mi hawal kofa awunu mi oti den awunan hama higatuga snenge mikankan miha gosko nuni mikankan besaraka hallu nukurevi ekkame awunan issues inge issues tawati campaign terega singifa den ekankan address nukurave mi adamen narugam status ko ekkamenni amosole ko tumane got kiti kahak medmeti vidale hin mi kame rangalu nuwe hunnenya mi hon shakwa kurane ma ekahal shakwa mi muzahara hisab ame shakwa gota kanu deken hama genuine hama frustrations e no bidene ehim bijja engoda nuken otun ho chi me ta edet ei ehema edetto den ekota saudo e zimman ke kastekki wa kenno e awuna gabul ko to ekankan unnanjen hallu kuref den hama yaki gadi turuk badal takeves gena sinunia kuran nimi kanta takeves waane mi tana beenuwa wasilatan hama kurum misala ka ngato test kuruma beenuwa mi wasilatan hama kurum ekankam budget kanta hama jassadini den tanuge femwar hori wara boda hama rundown den sarukarun etan hulu malega kuriga covid ga dosaru beenum kuri mara orangeya etana tanuga wara jaga bodu flow evani dibifa etana badal kurum kanta unu spalaleruga mi hori debakole bes nunime adi den mi haru awunu am edun edwa waani sifanna masaken hawal kof ei eru contract oi faratuga muddatu hamave dehme muddatu turunuko onno usulga tereng gaanuna gawatuga tereng awunu dennevi ekan niumaka genes mi har sifan hawal kora sifan mi moga shaviyoga masake fashane kawmi masakete gotuga sida sifan amali gotun etan hada deshe den onna design ka den etan gunna jawriya kamaka ekko
den april mas nimembera iradu ko emmas tos kaagada emmas terega nimman sifange masakin fashion ereta nimen detana shift kurum kanka matches vara smooth ko genda mal danna fonane iradu ko via kankan dane rangala den etanuga hidumen hodan hamaragina maalega tibi tel sima kudimis daane em awuna mi kandeli mi MTCC ge me onna bus service ke tereng etana khasa mi bus stop ek kandala etana madukura gota etan huluwen orangeya huluwe eran hunna nama chife denga de gitura etana da mi kujja patient enage beleneriya hile bahuga deve gota datur kore gota em jumla gotti kawuna me had mideni telsimia kudinga belenerinna awun ummid me kurani em me har jagin kan libadan wanakama ಅದೇ ಅಟೆಂಡ್ ಹೋಗೋಣ ಸೀದಾ ಯಜ್ಞ ಸಾವಣ ಕಂಬಾದ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ ಮೆಮೊರಿಯಾ ಕಮಕಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊಮ್ಮೆದು ಕೊಮ್ಮೆದನಿಗೆ ಆತು ಬಲ ಮುಂದೆ ದೆ ಕೊಮ್ಮದಸ್ ಏಕಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಏಕಿ ಜಿಮ್ಮಾತ ಮೀಗ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ಕಂಕನ್ ಕುರೈ ಫಮಿಯೋತಿ ಎಮೆ ಕಂಕನ್ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮ ಬಸ್ ಮಿದೆನೆ ಫಿರೋಲ್ ತಸ್ಮತಿ ಅಳಾಫೆ ಅದಿ ಕುರಿನ್ ಮೆತ್ತ ಸಾವಣ ಕಂಬಾದಾನ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲೆ ಖಬರ್ ಗು ಫಾ ಕುದೆಂ ತಿವಿದ ಆಳ ಹಿಂಗ ಫಾ ಕುಲಿ ಅನಿಕಮಕಿ lai samilla fula vidal fe amilla fula ballwana kan hori sema ekam mihar belene verinna mideni tersima kodinga belerina yagin vidana kan algun mide awune dene yagin kurava awun badana ka ingeta ramalomasmi nimuge korin awun den hitangeri mi podcast ga mi ramalom hakattaka amagotika mige korin no fenna gina kantattake mifahar fenichi algun menna sarkarum istangan korwe kantattake goduga mi kubato mige magandu isnu fulaki mi awunu kabul kuratuga ramadan masmi hasako rajya 7% islam ule gaumegga sarukaru maran iskanden jehna mahekkotuga raituna vihas kankan fahikodden luikodden den egotu media rodama hosawun mewani furatan fahara current bila fem bilum vesasa luye vestifa den ekam mi har mi kuriya kam mi gendi ham media har ke gotam mi haros ede bilum wani lui ama chief den media haro awonu men komme gbc ka dini handu basta mi den gendi farato gendi den mi faharo mi ama jessi mastalo kes den mastalo wara boda beenum kurane rodamu hasukadu abudus beenum kore ema den aragos podoch එම සාලි සද්දලුග කේහෙ කොම්මගියක ගේබිසියක දේගොත දෙන් එකන් අමජීගෙන රතුකේ තේර රංගලදිය දෙන් අවුනම මේ ස්ටැටිස්ටික්ස් කොඩකෝ බලාදාන දෙන් බලාදාරුග මේ ජුම්ලා එල්ලක 11000 අස්සතේක අක්කේස් මිහරු මිහුන් ගෙන්ගොසි ගේගිය ඒ අතොල තෙරේක ෆස්තොලස් එන්හස් නොස්තේක නුව ගියක අදි මාදේක සාලිස් නුවහස් අස්සතේක නොදිහ නුව gebisiyako de miharohama beenun mi vaira as nugenda mena gendeve gote onnani mi gaanda ka horiya be from gengos forigadu fashion maadega kodako chaotic ko furtama dostiyai de atolterega noe henne de furtama dose hengos den e weekend ga ormen kanka sort out ama jassada genden dia gala engeta den ek itur midennevi den mi kala komisar kamhin algondu gamilla nafsu bespen sualu fedi ramlom ge fahudi hage dosta bandu kurmuge kan ngeto den bay be from vidalo edetto de mi de ramlom hakimi kande ba mi mahin heje den fahudi ha west bandu kollam bi he noni wasek koramum wazifa da koramum kuriya da bi heje dekamo ko fahudi he ki war khas dos kol kames algona besenge ko ba to mi fahudi ha bandu kollu mare terega den astuga mi me ramlom haki alukam hasa abudus alukam korje kamalukam hasa mahe den ege tere ehemima detto mi nuwajja hara nuniya dihejja hara bain hartoga feces fashion regandu ama alukamuga wagote edo kofu kodako nidada anna den fahudihen am wara saaf ko dinuga bai bayan kofa mi toro samal kam den la to gadriya mi masekur mattaka detto adi hama staroma sawabe tagune nibigenda kam kotu ehma kurin denne fadan 7% islamic gaume මේ ගවමුග අවුණු බේනවනි ඉස්ලාම් දීනුග මියුණ කංකම මගු ෆයිකොද්දෙන් සීලා සරුකාර ඒ අවුණුගේ জিম্মায় ගොතුග දී ෆකුරේ ගොතුග ෆලේ ගොතුග දෙකේ අබදුස් රාජ්‍යයේ ඉස්ලාම් දීන නස්රු දීන එමෙම ඒ ගොතුන් ෆහුදියේ බන්දු කුරීම මුලිරේ එක්ක
ನಮ್ಮ ಬೇನುವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯಕು ಅರೆ ಅವಳು ಕಮುಗ ಉಳುಮ ಫೋಸತೆ ಬದಿಬೆ ಐಸ್ಥಿತಿ ಮಿದಾಳೆ ಮಿಂಗಿತ್ತದೆ ಮಿದಿಯಾಹಾರ ರಮ್ಲೋಮ ಗಾಳ್ಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುರಿಕಿ ಮೀದೆಂಗ್ ಮಣಿಪಾಣ ಸರ್ಕಾರ ದೇವನ ರಮ್ಲೋಮ ಸ್ತಾದಿತ್ತು ಮಿಹಾರದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಹುರಿ ಮಿಸ್ಕಿತಕುಂ ಹಮಗೆ ಆಮವಿಸ್ ಎತ್ತಫಾತ್ ಫೆನೆ ಇಂಗೇತ ಏಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡುವಿಸ್ ಹಮ ಮಿ ಗಬೋಲ್ ಕುರ ಹಮ ವಾರ ಬೋಡು ತಫಾತ್ ಫೆನೆ ಹಮ ಅಳ್ಗೊಂಡುವಿಸ್ ಮಿ ದೆಕ್ಕನಿ ಏಯ್ ರಂಗಳು ಹೇವ ಬದಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ඒ දුවාලෝ ෆීහ ගඩිජයගෙන් මී ගඩි නුචෙහි දාංචහේනේ එකමුග කම්බොඩොන් ඔයගෙන් රේගඩු මී බේනුවවර රේයලොකමුග නූලෙවි ඉංගාදානේ ආසක ෆහුතිහෙක් එහෙමි මේ ෆුර්සතු පිතිනි අස්ලුග මිරාජ්කෝවිය හම මිදවරුග කොම්මೆ රොබලම හකො සෙකන් උන්නානේ කොත ඉංගතෝ දෙන් අද ඒගිතොර ස්කූල්ත මී ෆහරු මුලි රම්ලොමස් මි බන්දු කුරි කියේ කුරිගේ කොත කණ්ඩායන නුන් එයිහම මියන් නහරු මී දිරාසිය හරු ජනවරික ෆෂම් වෙගෙන ඉගෙන පදෝග තෙරෙන් ඇස් එන් හෆ්තා මී ෂිෆ්ට් කොල්ලන් ජෙහුනි එහෙන් දොස්තකත් දැන් මුලි මස් බන්දු කොල්ලෙවිච්ච දැන් අවුඩ් වාණි මිහාර එඩියුකේෂන් මිනිස්ටර් දන්නවාෆ බල්ලවද වාෂේ හැම දැන් කොම්ම හරගස් රම්ලොමස් ගොත මුලි රම්ලොමස් බන්දු කුර වෙනග හැම ජෙස්සේතෝ එවසරක කියවෑදේ දුවස්ත නුනියා ගඩිත නුගෙල්ලේන ගොතක මුලි හරතේ හැම ජෙස්සෑගේ අවුන පුනිමස්තන් වාලියෙන් ඒක බේනුෆලකී කොම්මේ රම්ලොමකී කන්නේ මහක නෝනේ රම්ලොමකී අලුකමුගේ මස්සරක බදලු කොර වාෂේ බේනුෆල අරක බෙලෙනෙවරින් මී අර බොඩන් ඇප්‍රීෂিয়েට් නොනේ බලා ගන්න එගේ තෝ මී ස්කූල් බන්දු කුරීම ඊයසවුන දිමායි බයි පෙලෙනේ වරන් උෆායිෆ් තිබෙරි අම අවුන්ඩ ෆෙන්නනේ අම රම්ලොම මහ දෙවේ ખાસකම ගොත අද හැම යකීක දැන් රම්ලොම මුස්ලිමීගේ මනේ ඊදුග මී වර සාෆ් කෝ ඉස්ලාම් දෙන ගොන්න කමෙන් අවුන් මන ගොති දෙදුස්ක මී මුනාසබතේ ගොත උෆා නෙත්තා ඒ දෙයිද් එහෙම දෙයිදු සතේ පසන ඉස්ලාමී ගවමෙක්ග සරුකාරුන් ඉස්නගයන් රයිතුන් නම් එම්ම ෆුරිහම් ෆුර්සත් දෙන් තේන කම දෙකනේ උෆා ෆාල් කරේම ඊදුග මී දිල්ලුන් තද්දිල්ලා ඒ උෆාවරකම් කුඩකු දින්න ખાસකෝ ඉස්ලාම් දින ලෝබි කුරුමට්ටක දිනමං අවු නිම්මි කමෙන් අවු කුරිග මේර කුරිරු මාලේක ෆෙෂි දැන් අවු වවුදුවි මුලි රාජ්‍ය ෆුලා කුරානම දැන් ඒගොතුන් ෆොරතමහරු වෙරිකම් කුරාලත්තවුග අමාවු හොදුයි ගොත දෙවනහරු මියහරු එරු ඉතුරුත්තවුගේ එකම් කුරිගෙන දැන් ඒක මක්සද කියස් දීන ලෝබි ජෙස්සෝ දීනුග මිකාල මුහිම් මුනාස්බත්තක කුඩකු දින්න අදි ખાસකෝ කුඩකු දෙ ජුම්ලක එම්මෙන්නවස් එමෙන් හිතුක ලෝබි ජස්සා ඉස්ලාම් දීන්ගේ ඔන්න ගොතක් ඒ කංකමුග උළුමුග ෆුර්සත් මී ෆහ කුරුම් ෆුර්සත් දින මට්ටක මේ රයිස් අවුන හම ඉතේරිමි රම්ලොම අබේගුත් මෙ දෙකමුග වාහක නිම්මාලුමුග කුරින් අවුන ෆහ කුරුම් කමෙග වාහක දන්නවාලෙන් හිටන් එරි මීග කුරීග රෝද මස්තුගෙ දෙම කුරින්ස්තන් වාලිහෙන් මේ මණිකාණුග වෙරිකමුගේ ෆොර්තම රෝදම සදී අවුන රාජ්‍යක මෙ හේතුක මිදී රෝදම රාජ්‍යෙන් බේරුකෝ එකම ආම් ගොතික රෝදම ෆහ කුරේ එකමකි මගරිබ නමාද මිස්කිත දාර ખાસක රෝද විල්ලාගේ මිස්කි කාර්ති වෙග මිස්මිහුන් සිගරට් බොයෆා එති විගත මිස්කිතන් එරීම දුම්ෆතුගේ ඒ සිගරට්ගේ වස් ඉගතහම මිහුන් අල්ගනකම ගාමස් හොඳගුවා මින් වර ඒ වස් හුන්නකම් ෆාහකුර එක මිෆහරු හම එක්කුත් කරිස් ආදී අල්ගන කෂේ සිගරට්ගේ වහේ මිස්කිත තෙරකොනේ නුජේ ඉගත අල්ගනම මීගේ මේ ක්‍රෙඩිට් මරික් ෆානන් අරවා අවුනර උෆායති වාහක තිකම් තිගොතන් අල්ගොන යගින් වරගෙන බයික මිකම් ෆාහ කර වෙනක අවුන හේගතුග මී වර මෑමක්සදග මේ දුම්ෆතු ඉස්තිමාල කුර්ම රයිතන් දුරු කුර්මගේ මසකතක මිෆෂේ ගොතකස් දිරිඋළුමන් මී නුනියා මීහාගේ මේ ලයිෆ් ස්ටයිල් අවස්කාල උදගුල කුරිම කුරාත කනොම් අතුම් බොඩ හේදෙක් කුරුම මජබුර පුරාකස්නු අවුන එංගේ හම වර බොඩංගම කශීග ඉෆා දෙවකි දිවෙහින්නු නාමකෝ හම මිසානුගේ ඔයි බොඩු කමෙන් මිකම කිදත්තෝ දැන් එහෙම එකම දුරුහෙලි කුරුමන් ඒ බාරුල් මට්ටක මේ දුම්ෆතුගේ සිංගරේට වගෝ නොනිය ඩියුටි බොඩ කුරි ටැක්ස් බොඩ කුරි දැන් වේප් එක්ක මනා කුරි සාසකෝ හම එහෙම වෙගෙන් දැන් මීගේ බේරුමකි අවුන සිහි ಹಾಲತು ರಂಗಳು ಕೂಡ ಮಿಕಮ ದೂರವೆಗೆನ್ ದಿಯೋ ಇರಾದುಕವಿಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮೀ ಆಮು ಸಿಹತು ಹಾಲತು ದಾಣಿದು ಒಂದು ರಂಗಳು ಇರಾದುಕವಿಯ ದೆನ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಹಿತಂಗರನಿ ಮಿಕಮುಗೆ ಕಲ ಆದ ಕಶಿಗೆ ಹಿಫಾಫ್ ತಿಬಿ ವೈಕ ಫಹರಿಗ ಹಿಂಗಮ ಜೋಹಮ ನಫರತ್ ಗೆ ಶೋರ್ತಕೆನ್ ಮಿಹಾರು ಹಿಸಾಸ್ ಕುರೋನಸ್ ದುರ್ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ ಕಬಲಾರು ಹಮ ರಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೆಕ ಗಬಲ್ ಫುಲ್ ಕರೋ ಬಾಕ ಬತ್ತಿಕೆನಿ ಆದೆ ಅವನಮ ಮಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿ ತಂಕೊಳ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏಕ ಮಿನೆಗಿ ಏಕಮಕ ದೆಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಕ ಅವನು ವಿಸ್ನಾ ಫಮಿಯತಿ
dama mitanugan faha kollana di kure mitanuga tafsil yodan kormundana mi generation benne mi kiya mi hasko zuwan kudinna ala mi donfat istimal kormug tere mi wanna kudin ekamun dur kuruma fiortakin alana eto ei mi kashigi fagen gina dosteke mikam gole funnani tak kole umur mati mi hunta detto den ekam ko ashara ro vegengos mi den ekam ko teriam mi da kudin ekam dur koddi e kudinge muli haya kudin tanuga ekam salame wana durga tiben bar elena gottake ratu ko yaawun ama jasan duniya bain hin kaumutoga ekam fiorte bori alaf එසක්කේ සෙබ කුරියක් ගෙන්දන් අදන් අනිහින් මී මිදනුයි රයිස්ති විදාල විහින් මී කොරන්නු කරෆේ කමකන්නේ ඒ හම ගෑම්වස් මී වේප් කමසලාගස් නෝස්තකොග මේක කොර්මි ති ෆියෝලලු මුකුරින් බස් මිකම බෙහෙගතු මිකම් හොට්ටා කන්නු වේතෝ කොංගෙර් කොන්තෝ සර්කන් ෆියෝල අලු වාඩි මිහින් වරගෙන වාකලිය ෆබෝ එම ෆියෝලෙක් දෙන් එළු වීම දෙන් itu kalau apa itu soalnya komisar kadet tu, alhamdulillah ini miya komisar ka gule soal ini video soal ini, bagai tu dem video soal juga mi ahmim farish kurwa funu soal, alhamdulillah mi kurang ada hal yang komisar ka miya gulung huri soal komisar dah, alhamdulillah video soal itu apa tu det tu. देवी फुर्सत का हाथ से शुक्र धन्यवाद दिव्य राज्य का रईसुल मेरे आलगुना रिस्कोलम बे वासवाल की दिव्य राज्य का गंगे नारा बलत गिनम दादियम दिव मधुपुर मट्ट का दिव्य राज्य का रईसुल मेरे का ऐसा तुम हाथ से सियासत खंडालुवा दुमपत के इस्तेमाल पूर्व रखा तिरपुर मट्ट का दिव्य मुस्लिम और रखा तिरपुर मट्ट का गिन मसक्कत के रईसुल मेरे का हाथ से इसने मुदशम पूर्व मुंगे इंदवा का पाहकोल्लम में एक नतीजा द्वारा रंगला ना एकम नतीजा का आलम फेन्नम दाखने यालो में एकम आमिरो एविश पूरा हमें में गंगे नारा बलते हुए एक मैंने दिव्य राज्य का वर्गिना गिना को फेन्ना हकुरबली मसले हल्दिंग होदा देव मटका उन्होंने एकम दिव्य मुझतमा रखा तेरे को दिया मटका दिव्य राज्य तेरे को हकुर के बावे तक एक दिस काला टेक्सिंग इतुर कुरुमुगे मसके नोता मिहार मिहो तो हकुर के बावे तक दिव्य मंगना सब्सिडी खंडालम पद तमिगे बदलुगा दिव्य राज्य तेरे को तरकारिया आदि फ्रूट के बावे तक फ्रूट के बावे तक हाँ सब्सिडी लिबेन के हम स्वाद मटका दिव्य राज्य सुगमरे हैसियत में सियासत गेंगोल बद बनतो ये अलगुन रईसु मरिया अरिस्कोलम बेन वसवाल Alhamdulillah denno hin magan gottiga dem algon sikal fa koldo hinge dum futu istimala gule gotun elu vi fiolen en starif ko fioti detta ten e gitru mi sualaka mena nikala hashkana faada hori kana ya baru eluma gellon denevi kana madu kurma behe gotu mi kahak mukadi tiriga siyasat kan gulwa detta wala rangolo mi wahak fula hay sualen e mi dekam jumla ko dannawada menone mi etur subsidy dinu maki harangolo ko kanu vedana ekam ko fruit anone mi mewa ya tarukari ya mi hon itura mi kari ko dinone aguhe ko de mi fora fasha aguta tiri kuruma kandate kurunge hama awun misnuma kiyes mi ekkamaka rajyega mi food security gam kurumattaka mi awun hasamasakete kan fasha fasha mi ole මශ්රූතවග ඒක තෙරේක අන්නන රාජ්‍යක ෆෙද්දේ කාවතක තිය බයත රාජ්‍යගේ පොපියුලේෂන් ආබාදිය බේනුව ෆෙද්දුමුගේ ටාගට් එක ආසිව කුරු ඒක තෙරෙන් රාජ්‍යක මේ බේරුම් මි ගෙන්න මේවා තරුකාරී ෆෙද්දිගෙන් දාන රාජ්‍යක ඒරුම් අගොහයෝ වෙගෙන් එපදේ ඉරාතු කවිය ඒක දෙන් ඒක තුර මේ අවුරුමගේ මේන් එමෙ බොඩ කුම්ෆුන්‍ය කමියුනිටි මිකහතක තිතුරුකෝ මෙතරකොන් හදන STO SPO ing kulen gottanu government hasa gottake rawagen emme ginan rajyage raitum benu kurakabotake tarukariya mewa tankol duya gegga STO ing terko raituna libenu gan hedum miges kore dana kam ekahalo gottawun kanne government waani tarukariya mewa aguttiri koddi raituna vihas kina raituna libegun hadadi e beenun kuruma fursata haygatu wara muhimakame tarukare mewa gina komme duhoko sama 5 first portion detto beenun kuruma ane ekama agu bodu ima nugane veni gina mi hon haygatu ingeto ekam agu tiri kuruma midenne vi kal fiorta kirat ko awun alam snafte dege e kankan mi tafsir kore wara kon almen daani kankan den kadem tidal hin rajyam beerun eter kurinya by far den adi agugi turungi kalige taza kan kedetum se bade rajy ufedinya eba vesaglo wanata detta mi
kudu ko hindi maka embur lanka ingat mi rais mo isu dame kuring sishar ko lebi ka mi dum fotu ko wa ka ga hen mi honna amugotti ka mi kuring alla nukure kaltan taga mari pana ba apulu labba ingat dollar ko wa ka mi har mi share ko deni dollar ki wisten ho mi deme kurimstan walihin rajye nostako ga khabar fatura wasiletta ko warkina mi hon kurin dak monna wa ki rajye fatura ka miha kuriyara dar ga mitana wanna dollar ki hinin hewani rajye mi bank tak ka dollar nuwade ekan kuran kere wargu weriye konete mi khala wa ka wargin dakka ekam smart phone ko bafi natija kene to fen wennani alhamdulillah wara rangol ngeto awon me furtam ka wada konfesi men ka wada konfesi den fahum yoti kanune මියාර එක ජනවාරි පෙෂිගෙන් තම් ෆීස් කරන ෆෂා දැන් වරක් ගිනවහක මේක දෙක්කි දානකම කුරුකොත් දන්නවඤ්ඤා මිහාතන මේ ගානෝන ෆර්තොන් ගාවද දැන් ගානෝන මේ හිසාබුන් බැංක තක මේ ටූරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි ખાસકો මේ ගානෝන ගතරෙන් වකිවරක ආම්දනි හොදා ෆරාත්ත ඩොලර් මාරු කරන්නේ ජුම්ලකෝ මේ ගානෝන ගදශෝ මිහාතන සතේක 500 මිලියන් ඩොලර් බැංක තක මාරු කොෆි නේද आदि मिवी जनवरी फिशिंग वारा कोड़ा दोस्त कोड़ा तेरे का साथ एक 500 मिलियन डॉलर तिम्मस दिनों बने कुरी का मारो करूँ आवर आवर 350 इतुर वादा देनी इंगे तो वे मावारा बोड़ो तंग याद को बियारंगलो मी गानों के $10 मारो करूँ चहे फरायता होगा नोदिया फाइन इंसत्ता मी गानों ना एक गो तंग $1 मारो कुरे दें बाकी फस इंसत्ता से याद को बिया awun men hama gaanun tam fees kurana de faratta kai ki masek kuramu men ge dani ira koyan fasin sattavs mi getere banna barak ibarun sleep ora faratta ge aneka wala rangalo mi ge natija kawani irat ko tourism mi sina ves mi kuriyar munda gotan awun men ge mi kandala fori mi target taka wasilu muttaka mi kuraya masakatu tere tourism sector itura fulave awun men nan tourism sector itura amdani di bimuriya kamege tere kuring awun yulan ko favori kan kames sama itar hotaka mi ge natija ko to mege daane rat ko misalaka ni beera fura dive hina mi ha fassate ek dor mi gaane veni beera to ka enha han eto paane tari hin ilan ko credit card ga limit de ko ne pod ko dinu mesana ilan ko adi mi TT heduma itura mi fursat fulave mi kala bakantas e gota gende ven awun fam mi ados check kollin me gavana me dore ko me gavana gulalaage ama on track noni e gota e kuriya de yaad ko via mi wara nangala kurunu kam rajye ge ya fare na hum shukurustan no tourism sector adi bikamuga shamila ya fayata ke menge baadu ma kiga awun menge right na ne de clear den alu ne ke hami danna virus mi tidalu hin mi kahal kan to natija ki service karira konne fenal kan tat ke no mi danna mulu ki rajye hin mi argument mi dollar nut rajye beerun echi import ko ge muli diriyolun eguta barasa ko fund bike barosa ko fund bike mi dollar ge demand ki khulliye kan he dani chino komisenge mi danwal mar soba ki bay wasilat ko fennawa ke mi rais moizu ke sarkaron mi fiola lovima wani ki hinenge black market ka di dollar ule nawa rufiya ge 20 rufiya ge uleni den mideni aditre ge chibidal me fruto den ekan rangaluwegen dan tividale gotangama kurien med dostako ga ngeto mi war baaru kan computer hamajigen daanjen misalaka sarukaru ga kunfunita kun black market ga dollar ganna mi hatar mi chehuni detto mi hare kan ko ekam warabbodu tanun evani hottifa adi mi haru medaka meddaro eggotaka ves mi kiya parallel market e kiya black market onne eso itakun nugannan dollar ngeto eves warabbodu tanun mi dollar ga rate vettene kame mi faro mi umraya dia horiya faratta ka saun mi wani mi card limit warabbodu turko difadetto ege sabu mes warab rangalu umra verinna fasiyata ke vefa adi ege impact rangalu ngeto එහෙනම් විරාත් කොවියාම කුරිය තාග දානි ඩොලරෝගේ මි අගොස්තිරි වමු මේ ඩොලර් ගවාහකන් දැන් අරගොන විපාරිත තමීරණි ATM මැජිලම් බිකන්නේගේ ATM ගවාහක ඉස්තෙන් හමි වර්ගද වාහකේ දෙත වර්ගද වාහකෙක මෙදෙන්නේවි රාජ්‍යගේ බැංකින් ගේ ඛිදමත දෙත මෙහර වී දුවයිනේගේ තන වාකෂේ මේ එනමස් රාජ්‍යයේ ખાસ කර රට බලක්ම වඤ්ඤා රටසොන් මේ ATM මෙදුවිරකෝ
ෆෑසයි හෝදුම්ගෙන් නිසාමකීමී වර බීරට්ටි නිසාමේ එනමස් මිහාර එකමස් වරන් හලු ස්පීඩ් එක එබදේ එක මියාකීග එකල මි කුරින් විසකාල වාකව දන්නවාද විචකනේ මිකන් කරම් ෆෙෂීම දැන් අනික වාහත ජීවා කිස බදක්කා මියා කුලේ කොතස් මිහුගේ බදක්කා මිහාර දෙමි කොන්සවානෙන් හෙයේ මෙහර ෆෝනෝ එකෙන් අනිකක් ෆෑසා ෆෝනෝමා ෆෝන් බේන කොකන් ෆෑසා ಖರದು ಕುರುಮ ಅತುಗ ಕ್ಯಾಶ್ ನುಜಿ ಹಿಲಾರಿ ಹೇದು ಕುರುವ ಜಮಾನಿಕ ATM ಹೆಯ್ಯೆ ಬಾಟ್ಟ ಮಿನೋನಿ ವಿಯ ರಾಡ್ರಾಹುಗೆ ಕಲ ಕೊರಿಂಗ್ ಅವನು ಕಿಯಾ ಹೆನ್ ekala telephone booth wahta gota daam wi heye den manik fanuge wisdom fulagonenge mikan korubaruga revantake honnade kan strategy en onnade kan ko wato mi ATM behet team e rashuge rayitun nan egen libum da ufa e husas koreve mi haka inge wadannawana mi kiya muhim kam koreve ingeta halif ka horiya ATM nen horiya shege ATM yad ka ve hulu gindiye kuri daturega awdwani dala toluga horiya shege hulu wafa mi haruge niyala mi rajyege mi hondile ode horiya shege BML ge ATM behetten adi MIB mes bayrata dehas wansage niyala ada mi haruge niyala bahattan ei mige kurindiye horiya haraka balafa mi behettuna adada gina adada mi habe kani behetten ma boda beskela mi kiya digitalization ade kola kura kamennu ingeto awunenge waram maganu siyasate nu gawumuge horiha khidmate mi electronical digitalization ge terengenda mi awun mileteren Estonia datore beskorin ei duniyage MFM warangalko mi digital khidmate ek gawnu ne ek gawn emme boda ekan kura gawn westenne vidan එමිහුන්ගේ හිතරිකන් අවුරුන් එමිහුන්ගේ තජරිබා හොදාගෙන රාජ්‍යයේ මේ හොරියා ඉදමතේ සරුකාරා බැංකින් නිසාම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක්ක ගුලිගෙන් ඔන්න ගුලිදාමේ ෆොන ඩිජිටල් නිසාම කද්දාම තෙමින් මා ඒ කරප්ෂන් මස් නත්තාලන් කොමෙන් කරන්ජි ෆෙක්කම human intervention ඕනේ ආමිල්ලෙන් ඉන්සානුම් එකි කංකමුග මේ අමදී ගොතොන් කංකම් කරන් ඔලේ වර කුඩ කුරන රක ඒ බෑ කුඩගෙන් දාන එනි ඒ අවුරුන්ගේ ඩයිරෙක්ෂන් එකේ එකන් කුරාරුගස් බැංකි නිසාම ගතරෙන් ෆිසිකලි අමිල්ලය ෆෑෂන් එකේ නෙගුන් ඒ රයිතුන්න වරම් මුහිමකම ආදිවස් නේත හදි කුරෙම හරතකවස් මහවාන අදි කුදි අත්තවක අර පොඩ බේනවා කම එහෙම මි කුරංජි එකම එහෙම ඩිජිටලයිසේෂන් ගේ මගුන් කුරේ දාරුගස් රෂුග F4 හිසාබුග මි ATM banking service හුරුමකි කොම්මිනෙන් අද ඩිජිටල් නිසාම කෂෙන් එම්මෙන්නක කුල්ලක පිස්තිවෙන් ප්‍රශ්න අදෙත්ත එහෙම ඒ අල්ගොරිතම් ඒ ෆුර්සත් වෙස් ඔතුන් ඒ දාවුන සිතන් අර බයි ෆාර් දෙන් කල කීපෙකම් බයි කමෙ කොත්තිනීම ඒක මාගොලේ ගොතුන් මිදෙන් කොන් කමෙන් හිජේ මි කොත්තන් ඒ වාහක දක්කණි කීපෙකම් බයි හිත දෙන් නමස්තෙන් මේ ඛියාල් තෆාතුන් කි මසලේ නෝ අල්ගොරිතම් සිතන් අර ඛියාල් තෆාතුන් වානේ කමකුදෙන් फना कुरनि ख्याल आस्कनवा देत्तो बिना कुरनि ख्याल वाहम बाने देत्तो ei asluga democracy eggas onnamana gotaki bina kuran khiyal adi gawma faida hor kame kofia idi kolfarattakum ekam taayda kuran chi taayda qurana badna sadakan hamamme bodami democracy gawmta kama kya ingresi latu gavi america gas idi kol party ya ekam kura party kech kiyana gawmi kankan ek wahake dakkan එද ඩෙමොක්‍රසි එක දෙකම කුරින් දෙන්නයි වාහකෙ දන්නා රාජ්‍ය කුරියාර ෂෙග්ග වේටිය මුළු වාහකයගේ තෙරේ මියහරු තෙරේග හැම ගොත මුළි රාජ්‍ය ශාමිලව මුහිම කන්තතක දෙකෙන් දාන කුරම් දාන කුරවිගෙන් දාන සාදක මේ මස්වරින්න වර මුහිම කම මේ තෙෝ අගෝ කොල්ලිපිකෙන් දියෝ නේත එමි මාවළු යාසිතිකා බොවි බවදක තෙරෙන් කොම්ම අතොලග මදුවකින් ඒ තම්මි හදනි එරෂෙග්ගමි ගායම කරණි STO ge miteo STO aguga theo libene fuels kilo bahattani mi hartere komme atolage ettan hadane madugen etta ingeta ek sabu masverina khasaka jumla ko emena aguhe ko theo libene bate masveringa wahaga dakkaruga අවුරුමෙන් මේ අවුරුග වවද යාසින්ති ආවග සාරිසක්කට එක ෆෑසා දිනු හරිකස් එකන් මේ දෙසැම්බරම් ෆෙෂිගේ මියදා හැම මියා කොම්මෙ දෝකෝ මේ ෆෑසා දෙමුන් ඇස් අවුරුම දන්නවාද බේනු මේ මිහාතරන් ඇරුග තින්ස්තේක අඩ්ඩිය ගෑගනක තින්ස්ත අඩ්ඩිය 1 මිලියන් රුපියා
ama kommitok fasa demun demun as nedahmed de mi eta zamane vidarenni detto e bas nimme fime va kunde eta zamane vidarenni ke mi haru sal saggeteti ada ko awun men hawaliruga nodi oi 250 million rupiah waroi masverina eves difa mi dihe december hameya ediya dostawga mi ves eki faharumatin masverin fasa di ekko mi kiya backlog awun saaf kuri साफ कोफ्फा देंग दिहे डिसेंबर में फेरिगे दुआ देदुम सारे सगड़ी इर्तरे मिदने देंग सारे सगड़ी रो कम देने वेस कोम्मे दो को हिंगे बदेवे बंदु दो स्मी फाउदी एक बंदु को से बदें आदि कोम्मे बंदे के समा फैसा दो करो मिदने हम मसरे ना फैसा है बदेवे देंगो ती तेलु के कंता है तेलु कंता मिदने फदे कोम्मे अतोलेगा एस्टियोरेट के तेओली बेनो के मी हार्ते हमें इच्छे के निदनी कोम्मे अतोले कोम्मे राशेगा मी ಕುಡಕುದಿಂಗೆ ಪಾಕೆಂ ಎದು ದೇಹಾರು ತೆರೆ ಮಿಹಾರ ಮೆನ್ ಹರ್ತೆರೆ ಕೊಂಡಿಗೆನ್ ದಾನ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶೆಗ್ಗ ಮಿ ಜುವಾನು ನಕಿ ಮುರುಗೆ ಫರಾತಕ ಬೇಣುವ ಕುಳಿವರ ಕುಳೆನ ವಸಿಲೆತ್ತಂ ಹುನ್ನ ಮಿ ಹಾಸಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಜಿಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕುರಿ ಗೊತ್ತಗೆ ಜುವಾನು ಮರುಕ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶೆಗ್ಗ ಮಿ ದೇಹಾರು ತೆರೆಗೆ ದಿಗೆನ್ ದಾನ ಇಂಗೆತ ಮಿಹಾರ ಮೆನ್ ಹರ್ತೆರೆ ಎ ಮಿಹೆಂಗೊಸ್ mi miyahara miyannar terega mihen huriha rashegga mi war gina kankan nimigen dana mihare dana feshige mi bandu teregas mi faudege teregas mi awmi dani masake korama ingeta mozzafon masake korama dani fassate ka fansahavr gina mashru awmi mi mota mi hutti furi mashrutaka mihara fashal je mashrota mi hare wani mi soy korefa mi den ikankan iradu kaviya mi mohoterega di mi annama terek feshigin edani e mara bara rajashko maseketta singam daane mi iradu kaviya raituna fenigen daani raituna benuwa kankan awmen iksodu manage kuramun raituna mi kankamu gelu itademun koddem data rajituna ikoke raituna ikoke mi alwan hama den niumaka hame kariwargus ekal fashamun den nihin alun hitengari hama mi tihagina masakketta den abadis masakke kuriya daana tadette ko muhimmakam ke den demiti vidalika halbodit marshota ko akismekan kuriya da ko wanya hama e tafsil takan eki dosta ko devene tadetto alun tengen hama mi manikpana dannawada me mi total manikpana hama sida ballunto ada awun hama mi ada hama argus mi ei hosele come camisa de mi har fonus balwali bent lodo iling no vagum so balla netto e mi kan kuriya daane kamuge yagin kamik faano ade rad ko ham kuriya daane detta ti ofaver khabara kiga alon tere de meduge mi podcast ni mala ne kam kalon hama mi ballon ti bebe funa danwal beno rais e devi yagin kamai kiga mi podcast ki mi hama gawadu baki gawadu kuriya da den podcast ka banika mi umida kiga algonen mi podcast pelleviti ti huriya be funa shukur dannomon mi otu akvedan documents waren classic ka maki rais ke ti hedu kore wakut kola adi rais mi isnenge mo bes algon shukur dannomon be podcast ni malani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ಬರಕಾತೆರಿ ರಮಲಾನ್ ಮಹುಗೆ ಹೇ ಒಯ್ದುಮಾತ ಹುನಿಯಾ ಟಿವಿ ಬಲ್ಲವಾ ಲೋಬಿತಿ ರೈತುನಂ ಅರಿಸ್ಕುರಂ